Teti nak foto gak dinto ibri penghargaan gila sareng Ki Abdurrahman semata-mata gak dinto para Rabu maki Ki Abdurrahman tak abri na penghargaan ndak masalah. Ndak masalah. Ndak masalah. Ki abri penghargaan mak lena ganak sajen bejeng. Saya tak ngening jen mata teng terong ngening. Bener ki? Gitu. Keng tak langkong pak, tak langkong gula abri na oning lakeh ben bini ini kebagi tugas, bagi tugas. Senika polan pak, klenon. Almalu, nika bagi tugas ki. Almalu baina yadayim ro'atin la yadumu abadah. Ekonomi ini kamu nek kuasai ring bini tak kira langgeng. Mbian ningi keluarga mun sing ngatur pesering bini tak kira langgeng. Make hubung na laki bini tak kira langgeng lekas apesa. Arapa ya tor bendeng bini bah. Arokok mun leban. Alako tak alako. Bener. Dadi mun ekonomi tekuk ring bini ngari ya, Pak. Pangocak si bini. Banjak jono mano, kok magi melikan lebih, kok nulin lako. Ya lek kok ki mulai sarong kono loh. Tak bisa aja. Tapi sebaliknya watiflu baina yaday rajulin tining nak kanak keni mun sesoro neguk menika ring lake, sesoro adidik ring lake, sesoro ngopenin ring lake, sesoro ngemben ring lake, la ya'ishu abadan. Tak kira odik ya, penting aki. Soakan mun pas sambian sing ngempen, sambian sing malain, sambian sing ngopenin, sambian sing mandiin, lekas mati anak. Nangis mun mata seneng aki ben. Benteng aki. Tidak remah bagi tugas. Urusan ekonomi tanggung jawab selake. Urusan mendidik anak sepen ngopene urusan orek lah di kenyamanan sesuai bentuk poksi. Jadi abang gak ding tugas pokok wanita apa job deskripsinya ada remah beremah tugas ring laki urusan ekonomi beremah urusan ring bini urusan mendidik anak nih gak gegak tetimbun bah ngocak ya beda iuran di musola ya soakan keng siatanya urusan nak kanak wanita depak gagak emah pelajar nah urusan embuk segulaku anak wanita kasih menyapaki bangka ada sekolah bila ke sore si mangka dekat TVK ni kembuk empian sampai na pandi oh iya kak bener enggak oh enggak makin ni banyak lik terbalik sialak ko pas sebini lagi nawah berde baru jadi mulai diriku laku lenokuin kopi kan nggak setengah salah tak tahu sing ngucap ini salah pak lopot coma ini boleh coman deh coma minabi panjenengan pajat perpano kangin pesepeda ring nyoro ya lebih biasa kayak mun tak alako sekali kini ke saya salah mun alako kayak perpan sepe manggen lebih biasa sebini niat nolonge kayak ngulik terbalik saborana cek sedih kita nak bagi kula pak ring Jember saborana bagian senyuting saya nggak mau nih peke syutingan dia mau nih peke biasa nih bisa buat ning YouTube pakai peke hari saporan jadi sabak jong betul iya si oleh bahasa YouTuber engkau milo kocain orang cari peke tak ada betul peke tak saan makan mau beda bahasa si kurang sopan peke jong jawab beki badan engkau si pecantar si oleh bahasa YouTuber harus nego syutingan tu
Bisa gue tak oleh pesen yang YouTube dia jadi mulai rusuh. Engkau tak ada ibri apa? Tang bidato saya sabon. Oleh ya toren. Gula niat anyumpeng ni ka dakwah tapi. Keng tak ing kieu da ya toren. Enten gula kita toman cengo-cengan. Keng gun setong caran mege ajar gelu. Kalimat ni ka mon tak nyambung bahaya Pak. Gula saya kocai. Cuman bolan ya kepah gulu salah padahal kalimat tak sampurna gitu loh. Ekala nuanun mangkenan gerua. Engki saya nggak jonggi tak langkong isim sip. Sana kan teti saboran ada torwaki saboran je. Kulen ring Jember nggih Pak nggih. Kulen ring Jember. Gula kita teman nemu nih ring Jember nih Pak. Ring bini mikol betor. Kok leman tepe tas saboran lah, nokol aja. Gula lemah teman tas saboran lah. Gula kita teman nemu nih ring bini nih kan mikol betor, motoron bedih, tak teman. Seri sama motoron ring laki. Lih kan tuh nih makbat hebat lagi. Selake wani kok. Terus bersih sini. Arya tak beli kerja. Ini kayak bapak lah kocak, yang kenceng TV, keng gula kan motor, tak haram, keng gula gun kesambu, keng gula gun kesambu, saboran lo, tak haram, sekali lagi lo, tak haram, keng gun kesambu gula, mak kuat gelu. Selake mak ketek gelu. Allah. Ya tak apa gitu maju. Ya mulai tak nemu kelaku. Sekarang lah tak ada lagi pagi. Laki le mate, thank you. Rante baca. Benar rante. Tak ada orang lamar boleh. Anak banyak cocok. Jadi ini magi betor bego. Yang tu akibat gula jambian tur lancar rezeki nah. Dari paring bunga tunya akhirat. Si bini an ngiding keluar kafe. Dua apa benbo? Mon beda dari iwak keluar, cocok gitu. Para bu sebutan gula mon jaki. Jadi sekali lagi dari kalimat guru, mon urusan pasajak pasraki ke orang bi. Karena la yadubu abada, tak kena langgeng ya. King mon mendidik anak, pen ngopini anak, jak tak kupan. La ya isu abadan, tak kira odis. Saya kau jangan la ya isu tak kira odi abadan selamanya, tak odis ya bang. Abo, bagoros. Lah guru warni, gitu, tak omas bang. Tahu mas jadi anak pak nangis pun oleh nyeban terus penting aki kan kau tahu mas anak apa mah tahu mas pak ini kaki anak apa tahu mas pedang kaki otak kering laki nih kes otak tengahnya ini tepes jadi bila ngelakonin setong kelakuan pak langsung hoso ngambian dat ngodat ini kan mainan game cacing lu. Jadi mulai gitu laku ngerset cacing dulu. Ya benih beda mah banyak. Coba makin situ warok norok gitu. Cacing, mulai dari koros dulu pelempon. Teti sekali ini kau amain, taning siapa wah? Tak tahu jauh ringan udah neng dah. Tak gini gitu, langsung konsentrasi. Menurut bini punten, keruk, ngidi ngaki pengajian, kayak ngalenteng kada kalau, dari bini gini lah, kayak ngidi ngaki bakun kopeng guru, kayak ngalenteng, teropentol keluar, masuk boleh. Kan mun beda pengajian, coba pun beda muslimatan, biar congok ringgeng tegeng dari banyak. Cek ngerti aja, mun bini, an maging perpan ngaji meli pentol.
Alasan aja anak nangis iku. Lu jambun si kain. Wah, mama kayak geluno tibi. Allah. Lempu iku. Lah nek mondreng bini deh. Lah nek bini ini otak tengahnya tebel. Jadi tak langsung konsentrasi. Jadi bisa memecah konsentrasi. Lu jak sonyosoen cekak bagi aku ring tempe. Mak bisa. Lu jak tak nocot dari anon soson. Bisa deh. Ading ding. Apaan gun ngambong. Udah lesok. Aku ruang makai pengajian. Aku ruang mondreng laki ke pas anan neku sini ke pas sambil ngaji biang. Nih nyok nih ke pak. Aru aja enjar. Ibu dir nyaman. Allah. Hebat ring bini. Manggan petapa anak-anak nih ke beda embo. Sini ke bu. Mangkan gula malana mangken bu, gula tak langkong sekadar nyombeng pemangki ke panjenengan sedaja. Lagi an rokok gula pak, rokok pak gula lagi apa tak bandingan. Sekadar nyombeng pemangki ke panjenengan. Berhubung anak nih ke masalah pendidikan tanggung jawab embo, maka embuun pasepak. Maksudnya pasepak ketipuan apa? Ilmu apa bagus sambil ajar kangkui mendidik anak. Mulut tak aja apa sih ajar ke norok muslimatan. Kan banyak muslimatan kan tuh ibu buruk. Yang kita punten. Apa yang norok muslimatan? Mana orang muslimatan? Sebab mian magi mundu ke boleh ke gofur tak kira terima buk. Tawa gelula. Makanya pelengan mun pandik santri kedambian. Maki absen salbut. Bun Rafi'i tak masuk. Dah emah rakora. Salbut jadi tikal norok muslimat. Lek kada makan ning mian norok ngaji sana kan. Leso alenteng. Tentak napa. Dujak makan nih ke beni imtihan. Beni masalah impian tada imtihan tak kira tanya akibi guletan ngartengki tak ngartengki. Acurak lebur ida lem ke buru dateng tojo. Jadi nggak biasa buat mon bini ane kan. Mon lagi andi meja reng sih. Ada mon lagi. Esap. Mantai esap aja rokok. Nyam. Paling gunda kemarin lanjut. Mon lagi an. Terus makai. Nyaman kunto kang rosoro engki ngantok pada tene ya nyaman paling nyaman nyari ilmu kedembian deh pak SBP deh SPP lekun tojo itu hari bagi hari berkat bagi korok nang tan Allah rokok TV tak ada atau oleh kenin kancan Pango jagi bedenin bare. Ngambong kau, ayo. Alhamdulillah, ini nyaman berbagi. Lari ya mun lebur apol kompol, pak. Tada nih TV ngalek atau nggak tolek. Mulai kandang nggak tolek, gue udah curiga. Ampian jere tak kau minta tada dia. Deki kau lebur kanjana tolek apa masuk. Lah jadi beri.